हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरा एक और नया ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे मीकोंग अतोरगदी फेस्टिवल का फर्स्ट नाइट है। तो मैं भी वहाँ जा रहा हूँ और आप लोग भी वीडियो पे बने रहिए। मैं आप लोग को दिखाऊंगा वहाँ का नज़ारा। तो चलिए चलते भी ज़्यादा देर न करते हुए सीधा निकलते हैं दर्या की ओर, यानी कि कम्युनिटी हॉल की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुँच गए हैं हमारे मीकोंग अतोरगदी फेस्टिवल ग्राउंड में। Itu gayam mama mama gayam sama mana pada itu gayam mama mama gayam yang sobat itu gayam mama mama gayam teman pada itu gayam mama mama gayam itu berenam gayam mama mama gayam teman pada gayam mama mama gayam yang sobat gayam mama mama gayam teman pada gayam mama mama gayam gitu doya tongkat gayam mama mama gayam ni mana pada tongkat gayam mama mama gayam yang salah tongkat gayam mama mama gayam saman pada tongkat gayam mama mama gayam mana bulu gayam mama mama gayam kaki bulu gayam mama mama gayam mitane bulu gayam mama mama gayam kayung som gayam mama mama gayam sadir bersong gayam mama mama gayam sobat bijar gayam mama mama gayam memang pada bokai gayam mama mama gayam sobat nopo gayam mama mama gayam pada ada gayam mama mama gayam gayam mama mama gayam gayam mama mama gayam lagi bulu gayam mama mama gayam sok gomput gayam mama mama gayam ngomyuling kiding gayam mama mama gayam emot region gayam mama mama gayam haridang gayam mama mama gayam nay ko belum gayam mama mama
Sandu pada itu gayam, gayam maman, maman, gayam.